U ovoj ćeliji ovdje ubijen je moj kolega Svetozar Dervenić, koji je umro bratu na rukama. On nije mogao, od njega su ubili željeznim šipkama, motkama. Plećka mu je bila odvalita. Po stomaku bubrezi mu bilo odbijeni. I živio je 2-3 dana. Jedno jutro nije bilo tu spavanja, svi smo bili iscrpiti, glađu, umoreni batinama. U mene se glava bila okrenula na opačke. Kako me puškom udario, glavom isprobio pištoljima, noževima. Takav su zvijezda radili. Jedno jutro su se probudili. Brat njegov Maksim je sjedio kraj njega, ne su mogli da legnemo. Napravili smo prostora da on legne, pošto je bio teško prebijen. I držao mu je glavu na rukama. I negdje izjutra je jedan zatvorenik iz ćelika je umro četom. Pred nama, pred očima, ubili su u logoru, ubili su i Radu Tomanovića, on je bio rodom iz Novog Grada, a bio je u logoru u Modriću, u Silosu, ali su njega prebacili, kako je srpska vojska oslobađala, prebacili u logore kod nas, njega su ubili na očigled nas 700 koliko je bilo tu, udarali su ga kundevcima, puškama, nogama, boli nožem, nema šta nisu, vezali ga za stup, pošto smo bili u sportskoj sali, pa ima 2 stuba koje drže mrežu za odbojku, njega su tu svezali i on je tako jaučući i u toku noći preminuo od svih tih batinjana i sve. Čovjek totalno nesposoban, možda svojih 45 godina, degenerik. Oni su mu gasli cigarete po tijelu i to, po licu. I taj čovjek je posle tih muka, nakon izlaska iz logora, isto umro. Jedno večer sam zajedno tučen sa jednim muslimanom koji je bio u logoru, koji je bio u pokretu za Jugoslaviju, znači nije čovjek htio u hrvatsku vojsku i sve to, i njegov sin je dolazio da ga udara, pošto je on čovjek bio ćelav, napravio mi krst udarajući ga glavom, udarajući ga palicom po glavi, i ja i on smo morali da klečimo i udarali su nas, kad nas je oblila krv, onda su terali da dignemo glavu gore i da krv ne smije da pane na pod, sve što pane mi smo morali da poližemo. Jedan hljeb od 700 grama dijelili su prepolovili ga ovako i na 11 komada, znači 22 komada, to ti je za 3 dana da jedeš, i čaja ovako. Izveli su nas u njihovu kuhinju kao da nam pomognu i dali su nam pokvarenu čorbu, pokvarenu supu da jedemo. Rekli su nam da sagnemo glave, niko ne smije da digne glavu i da jedemo. Pored mene je sjedio kolega Stevo Goranović koji je podigao glavu i u tom momentu je dobio nož u glavu, pao je pored mene sav krvav. Ja nisam smio da se maknem, intervenisali su, malo su mu to zalili i odveli ga odatle. Posle toga vratili su nas u ćeliju i zaključali. Tad su nastale ogromne muke i nisu htjeli nikoga da puste u WC, tako da su mi živjeli i vršili nuždu i živjeli i spavali maltene u sopstvenom izmetu. Vodili su nas na kupanje, sjećam se te scene. Ovdje preko puta ove škole bio je neki kafić, kafe bar. I neke žene su tu se skupljale, valjda su i one bile u vojsci njihovoj, šta su radile. I onda onakve mršave, ružne Srbe, kako su nas zvali, ismijavalo su te žene i vidi, baš sjećam se, kaže, pogledajte kakvi su Srbi ružni. A mi onako nagi, padali smo. Uzmem mlaz od cisterne, vatrogasne. Onaj mlaz uperi u starijeg čovjeka, on se razlijepi od zid, padne u blato i tako. To je bilo kupanje.
šta. Nas terali da idemo da kopa rovove, znači uvijek su birali 10-15 mlađih da im idu kopat rovove i naši ljudi koji su ošli tamo na kopanje vrate, kad su se vraćali nazad ujutro bi odlazili, navečer bi vraćali, pričali su i da su pripadnici Hrvatske, mislim 124. ili neka vukovarska njihova brigada terali da stavljaju prste u analne otvore jedan drugom i da ližu te prste, skidali su celofan sa kutije cigara i terali da moraš da ga progutaš od celofan, kad ga smotate, zgužvate, on je grub kao staklo i to je sve krvarilo iz usta svim tim. Kada su znali da zakolju jagnje i svinju, stave, popale svijeće i izvode i prozivaju godišta, uglavnom sve najmlađe ljude, da ih skidaju gole, da im prijete da će da im sjeku genitalne organe, natjerali su ih da se ljube između sebe, pa bilo i oni koji su morali najgore da rade seks. Polovi sa spolovima, pa su dovodili određene da stavljaju kao da glume mirovnjake, da stavljaju plave šlemove i da batinaju jedni drugi.